Nginibingelele ngiphinde nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu la nginiphathele iy'ndaba ey'qhubekelayo ey'nkundleni zokuxhumana ey'thinta inyanga uKing Bha kanye nenyanga yakwaMhlabelingana u2+2. Ngani zakwethu ziyanda iy'ndaba njengoba abalandeli sebebuze uKing Bha ukuthi uzwile yini ukuphendula kwenyanga u2+2 laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Kanti-ke uKing Bha usekhiphe i-post la khona athi khona kuzoshuba kusasa uzoba live ngo-5 o'clock la khona azobe khona ephendula amatafula. Ngani zakwethu nansi inkulumo kaBhaka la khona ayiveze khona ey'nkundleni zokuxhumana. Lezo ndaba-ke ichaza khona ukuthi-ke kuyashuba kakhulu ey'ndabeni ethinta uKing Bha kanye nenyanga yakwaMhlabelingana u2+2. uKing Bha-ke uveze lezi ndaba laphana ekhasini lakhe la ku-Facebook. Iy'ndaba zona zithi-ke inyanga uKing Bha uthi uzoba live kusasa, uthi yena ubeka abantu phambili akazwani namaqola, uthi ohambeni lukamoya amaleveli awalingani. Ngani zakwethu ngale kokukhuluma kakhulu ngakuthokozela ukuzwa umbono wakho ukuthi wena uthi ngalezi ndaba eseyivezile uKing Bha ngemuva kokuba abalandeli bemtshela ukuthi u2+2 usephendulile laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Ngani zakwethu uma ukuthi uyavulela ikhasi ngicela uqiniseke ucofoza usubscribe uphinde like uphinde ucommente lapha no-comment section uzokwazi ukuqhubeka uthole ezinye zey'ndaba ezenzakalayo la eNingizimu Afrika.